shika shwenye no wambaza aba journalist benshi baje ma media menshi baje twavuganye ukunu je ukunu ndaje kwinjira mu mapicha y'abantu nukobera kuva ni umwana ndaje ni ibintu bimaraso yanje ndabona ikintu ndiko umuntu ashaka kwifotora kera mu muryango wacu tambojo ndagenda inyuma nugute icara mu bandi ukuntu batufotora ogiye inyuma kubera iki ikintu cyose ni Imana yabiteye kuri ukuntu je tambo ndagiye inyuma y'amapicha y'abantu none twagiye tukubona mu mapicha y'abastari batandukanye none zijya picha baba bazi yuko uri inyuma yabo cankwe bashituka bakubona inyuma yabo barasituka ni inyuma yabo ni ile picha ni inyuma ya president abantu bose babonye tambo garde ya president nga tambo yayirenganye gute tambo picha ya president ugiye uriya ni se barundi ni muvyo wacu ntajoti reka nijiyo umusuma kugenda kwiba ati Imana mfasha nisoke muzo y'abandi nuko naje Imana yamfajije urahava haje ndava ku muguru igihugu ni mutama wacu akubonye mwasavuga uyu mugabo yari yande akazi arimo ikintu Imana yamfajije yagufashije kandi biranaguha uturamenyekana abantu bose naje barigeze kunyita Tambwe akazina kawo basigaye bagana abandi bantu kubera uyu umuntu agiye inyuma y'ifoto bazahumva bamwita ngo ni Tambwe ndagiye muri Tanzania ndazi aba journalist bose bazo kumbaza wonjo Tambwe ukuntu uyiba mapicha y'abantu nukubera iki aba Tanzania bose aba journalist batoyenze bigometse aya ibyo byose ni umugwa Imana yamfajije abantu bose umanga banzi mu makungu bose banzi Tambwe akunda kwinjira mu mapicha y'abantu ewa uri umustar mugambe ibintu byose ni Imana ibintu byose ni Imana apare yo kwinjira mu mapicha y'abantu Tambwe akora iki kindi akazi kanje ndakora je ni mudeclara kuri Paul uri mudeclara nico kintu usanzwe ukora mu buzima busanzwe kuva kera Tambwe tugushimire cyane tugushime na support yanyu mwatanze kuri Vichou nibaze ko azobona ibintu by'ibitangaza murakoze cyane murakoze media yanyu yitwa INYISHU Imana iba mugisha yego muteze imbere igihugu cyacu muteze imbere ni radio yacu merci murakoze n'abafana banje mbabwire soin ni soin duza akariro kunzi banyishu meze hano kandi kuze John mubyara wanyu ndabamukije bivanye naho muri meze bien meze fresh bivanye n'umwana uza kurabya ikiganiro ni Mr Twitter nagarutse amakuru meza yizeye atarusakuru urimo cyangwa ubeshi ariko arava kuri Mr Twitter nkuko bisanzwe mukunzi wanje nkurikirana ndi kumwe na Papa Tambwe bitemze sawa ni bon mumeze neza turameze bien abakunzi banje mumeze neza ni bon ino TV yitwa INYISHU Media so bakunda mukiriza abakunzi ba INYISHU Media bite muraho murakomeye yego monitor Tambwe om sitiom Papa Tambwe duza kariro yes bakunzi banyishu Media uno ni Papa Tambwe hano turi muri conference ya Vichou aho ariko arategekanya gukora show yiwe yitwa One Man 1 Million 1 Show ariko arategekanya gukora none Tambwe tukubaze waje kumushigikira mu buhe buryo Vichou ndaze kumushigikira nukubera ni mon frère twese jewe n'umugenzi wanje tose tuba star taze numuteza imbere unongea Kiswahili tuteze imbere abasani bacu bo mu Burundi tuteze imbere igihugu cyacu ki Burundi yego cyane batumenye mu makungu nindi nga muri Afrika cyane Papa Tambwe twumva vuga igiswahili uri mu Buyenzi mu Kinama mu Kamenge je ni munyengagara uri munyengagara none ko uvuga ikirundi menga kubera ndabana n'abantu bavuga igiswahili so bakunzi ba INYISHU Media Papa Tambwe numwe mu bagenzi ba Vichou mukubwira tegure kino giteramo yisunze iki nk'umugenzi ngirango yoba yarabikubwiye wewe twabivuganye na Famba twavuganye Tambwe ndashaka dufashe
turashaka muhiso musho wacu uze kudushigikira umushigikire Vichou Love kugira ngo show izomere neza. One man one show 1 million niyo show Vichou Love kwategura le 16 juin 2023 ikaba ari na anniversaire yiwe. Papa Tambwe umutegurira iki nka surprise ya anniversaire Vichou Love? Vichou Love ni kintu kiri mu mutima, kiri mu mutima cyangwa uzogira kaga system omsitiom duza kariyo riro waruvuze na kari ku mutima ko mubikiye no mubikira mu bose abarundi bose bazobibona bizoba bituya soin ni soin ni soin yo bakunzi ba INYISHU Media. Rero Papa Tambwe avuze yuko hari ikintu amutegurira Vichou Love kugira ngo azomunezereze kuri uwo munsi. None umunsi wa show uvuze ko watumiwe, none nawe uzotanga wa miliyoni Papa Tambwe? Umuntu wese arashobora ikintu atanga. Ejo ndavuze ikintu nzokibona naye azogenda azobona ati iki kintu Tambwe yamfajije cyane n'ikintu kivuye mu mutima. None ntuzotanga nawe amahera y'itike yo kwinjira muri show? Bitse Jona na kibazo ibintu by'amahera na kibazo. Amahera nta kibazo. None Tambwe uri umuntu yamenyekanye ku mafoto, watangiye kumenyekanira cyane ku mafoto. None bijya projet yawe cyangwa bijya bintu wavyumviriye gute kugira ngo utangure kubikora? Jewe ushika shwe nyene wambaza aba journalist benshi baje ma media menshi baje twavuganye ukunu jewe ukunu ndaje kwinjira mu mapicha y'abantu nikobera kuva ni umwana ndaje ni ibintu bimaraso yanje ndabona ikintu ndiko umuntu ashaka kwifotora kera mu muryango wacu Tambo jonda ngindi inyuma nugute icara mu bandi ukuntu batufotora ogiye inyuma kubera iki ikintu cyose ni Imana yabiteye kuri ukuntu je Tambo ndagiye inyuma y'amapicha y'abantu. None twagiye tukubona mu mapicha y'abastari batandukanye, none zijya picha baba bazi yuko uri inyuma yabo canke bashi tukabakubona inyuma yabo? Barasi tukabo ni inyuma yabo, ni ile picha ni inyuma ya president. Abantu bose babonye Tambo garde ya president inga Tambo yayirenganye gute Tambo picha ya president w'igihugu uriya ni se Barundi ni muvyo wacu ntaje ati reka nigiyo umusimo kugenda kwiba avuze ati Mana mfasha nisoke munzu y'abandi yuko naje Imana yamfajije urahava haje ndava ku muguru igihugu ni mutama wacu akubonye mwasavuga uyu mugabo yari yande akazi arimo ikintu Imana yamfajije yagufashije kandi biranaguha uturamenyekana abantu bose naje barigeze kunyita Tambwe akazina kawe basigaye bagana abandi bantu kubera uyu umuntu agiye inyuma y'ifoto bazahumva bamwita ngo ni Tambwe. Ndagiye muri Tanzania ndazi aba journalist bose bazo kumbaza wonjo Tambwe ukuntu wiba mapicha y'abantu nukubera iki aba Tanzania bose aba journalist batoyenze bekometse aya ibyo byose ni umugwa Imana yamfajije abantu bose umanga banzi mu makungu bose banzi Tambwe akunda kwinjira mu mapicha y'abantu ewa uri umustar mugambe ibintu byose ni Imana ibintu byose ni Imana. Apare yo kwinjira mu mapicha y'abantu Tambwe akora iki kindi akazi kiwe? Akazi kanje ndakora je ni mudeklara kuri Paul uri mudeklara nico kintu usanzwe ukora mu buzima busanzwe kuva kera Tambwe tugushimire cyane tugushime na support yanyu mwatanze kuri Vichou Love. Nibaze ko azobona ibintu by'ibitangaza. Murakoze cyane murakoze media yanyu yitwa INYISHU Media. Imana iba mugisha yego muteze imbere igihugu cyacu muteze imbere ni radio yacu merci murakoze n'abafana banje mbabwiye soin ni soin duza akariro omsitiom bakunze INYISHU Media ndabashimire.